Meni treba pljosnati karmin. Uzorak novog proizvoda za Ametu. Ako ne bude valjalo, ide Skinny Legend. Uvajte se Jokerom. Dobar dan, ekipice, dobrodošli u novi vlog. Adna i ja u autu, naravno. Adna i ti se jedva parkirale, ali stale. Stale smo, znate šta, stala sam paralelno, to mi inače stvarno ne ide od ruke. Danas je dan gdje Adna i ja smo došle da pogledamo uzorak novog proizvoda za Ametu. Evo svečano, ti reci šta je, molim lomljenje prstiju, znači nervoza je. Nervoza je zato što je ovo drugi uzorak, to jest prvi smo uradili, da tražili smo neke izmjene i sad, pošto ga još nismo vidjeli, ja sam u zonu, Ajde, izlazi. hajmo. Možemo reći na 3 žeca šta je u pitanju. Ili ćemo reći ako budemo zadovoljne? Torba. Pa ne može čekati. Ja kao najnestrpljivija osoba ikad, bukvalno u prošlom vlogu sam vam rekla da stoji pored mene prvi uzorak i umalo sam vam pokazala i to, tako da više ne mogu da čekam. Ajmo, idemo sad. Ovo je bilo stvarno ekspresno, bukvalno 15 minuta kasnije vam se javljamo, ja sam oduševljena. To znači da valja. Kad je brzo, znači da malo je zamjerki. Da! Znači, toliko sam sretna. Kad sam vidjela boju ove torbe, ubacit ćemo vam ovdje snimak da vidite kako... Ja sam zaljubljena u onu boju. Ja sad ne znam koju bi, razumiješ? Koju si prije rekla da bi sigurno... Dlakavu. Da. Dlakavu a sad si na bara, jel? Ne, bila sam kao dlakava i crna, sad sam u fazonu... Meni je zelena. Ja sam odmah rekla, mi se toliko zje. Prvo, velur kožu obožavam. Drugo, zelena boja, ona... Znači, savršena. Imali smo samo jednu malu prepravku na ručkicama. Tu možda ovako ne vidite na prvi pogled, ali ako buljite u torbu kao što nas dvije sjedne, budemo zon... Znači, skeniramo torbu. Da, mi to sad tražimo. A bolje da mi to sve utanačimo. Lijepo, tako da smo je ostavili na toj mini prepravci i to bi onda bilo to. Idemo na veliku verziju torbe da vidimo kako će ona izgledat. Ali sam toliko sretna, iskreno, ovaj vikend je upravo postao savršen. Postao puno bolji. Brate, ako bude upola dobra koliko je mala, gorče. Da? Znači... Hoćemo na kafu. Hoćemo. Mogla bi i auto oprat. Ja. Sramota mi reći, auto je usrano još od prošlog vloga. Samo da vam javim, ručale smo, ručak je bio prelijep, jela sam lazanje, popili smo kafu, tako da sam se razbudila. A zašto? Jer se u međuvremenu auto pere, auto će biti čisto, nećemo svi više brukat po cesti. Ovo razbudila je optimistično. Ja sam zašto se nadam da je gotovo, jer sam rekla da uđemo još za pola sata kasnije, ali mi nismo još mogli da sjedimo, pa onda smo optimistično da provjerimo da li je gotovo. Jel si ja? Znači, malo je reći. Izvolite, u programu ste. Jaoj, auto mislim da ovoliko čisto nije bilo nikad sam ga kupila, iskreno. Nije, bukvalno nikad nismo vidjeli da je ovako čisto. Iskreno svaka čast momcima. Dolazi vam i govori Adna, Siko što ti je lijepa boja auta. Ovo je rekao, hvala, nisam ni ja. Dobro, stavi na mene. Otpala mi ručka od torba i tamo ćemo sad imati ovu našu novu, nema veze. Nedjelja je moj najdraži dan, znači meni je toliko lijep dan na to sve i plus me dolazi Nikola. Znači u suštini ova nedjelja je savršena. Tako da sam vam ja od sinoć uzela da raspremam kuću, jutros opet ustala poranila da završim sve obaveze koje su mi ostale, tako da kuća trenutno izgleda kao da niko ne živi u njoj, to je bio cilj. Ja sam promijenila tipa i Trulex, ako neko želi da baci oko i tamo želim da i to izgleda sasvim uredno. Tako da kad Mamita i Nikola dolaze, kuća se prevrće na opačke. Sad ću vam pokazati malo kako to sve izgleda. Ok, ovdje ima stativ, ovo definitivno izgleda kao da ja živim tu, ali to ćemo premjestiti, to sam ostavila samo sad da mogu da snimim dio za vlog. Evo ga moj novi Trulex, nova spužvica, sve je promijenjeno. Ovdje je zategnuto, voljela bi samo da mogu da vam dočaram koliko ovo mirše. Znači, savršeno mirše, sinoć sam ga oprala, koristila sam onaj violetin plavi omekšivač. Pokazala bih vam omekšivač, ali je trenutno u smeću jer sam ga sinoć potrošila, tako da ću vam ubaciti sliku, a u ponedjeljak svakako idemo da dokupimo novi. Evo nas u studiju. By the way, evo trake iz prošlog vloga, tu sam je stavila tako da stvarno ne zauzima puno prostora, inače planiram držati ovamo da se nikako ne vidi, ali ajde reko sad da ne pomjeram ovo sve, skroz je ok i tu.
Inače, ako neko ne može da skonta koja je moja omiljena boja, vjerovatno jedina osoba koja je omiljena boja bijela. Ja sam sa u bijelom, stan je cijeli bijel. Pitanje je koliko će mi treba da se islikam, ali rekao, nešto mi je baš lijep dan, želim da se lijepo osjećam. I idemo još do spavače. O, pa zamislite, bijela posteljina, vjerujem da ovo niko nije očekivao. Tako da, to bi bilo to što se tiče našeg stana. Ja sam se tako lijepo naspavala, baš se lijepo osjećam. On bi trebao stići otprilike za nekih pola sata, tako da ću ja uskoro da nam stavim doručak. Inače, ako je neko gledao filmove To All the Boys I've Loved Before i ako su vam se svidjeli, ovo je od iste autorice. Ja nisam gledala seriju, ali sam uzela da čitam ove knjige, pročitala sam ih bukvalno za 10 dana, sva 3 dijela i predivne su knjige, moram da pogledam i seriju, tako da, eto, jedna random preporuka za knjigu ako tražite neku dobru. A ove 2 knjige su mi sljedeće na redu, ovu sam tek počela čitati, to je prvi dio. Nisam još uvijek pogledala ni film, tako da, eto, taman prvo ću završiti knjige. Dok čekam Nikolu, odoh sok da nam iscijedim. Ovo je bukvalno bio jedini način da povećam unos voća, jer povrće jedem svo. I to stalno mogu da jedem, ali voće, pa ja voće mogu, ja mislim da ne pojedem po 2 mjeseca, što uopšte nije za pohvalu. Tako da sam odlučila da cijedim sok i onda kad god otvorim frižider, vidim svoju veliku flašu soka, na taj način barem unesem voće i stvarno bude ukusno. Ljudi, meni je došao moj muž. Ja moram da vam pokažem šta sam dobila. Ja sam ovo toliko htjela, sigurno ste viđali po Instagramu, po TikToku, svuda. Carmine. On je sa Adinom, srce moje, birao ovo na kamere. Ja nisam htjela da otvorim bez da vam pokažem na vlogu, a živa nisam da vidim kako ovo izgleda uživo. Ja, kad mi se ruke tresu. Znači, kupujete ovaj Carmine i onda kupujete kao punjenje usušnih. Jao, što je lijepo. Au, iskreno, uživo je još ljepše. Jao, što je ovo slatko. A kako se ovo zatvori? Dobijete dio koji je u suštini dopunjev i samo ovaj dio kasnije kupujete. Ovaj dio sa ogledalom koji je fancy vam ostaje za zauvijek, tako da možete da mijenjate i boje i sve. Kod mene je nijansa 539 prelijepa je, ovo je realno nijansa za svaki dan. Aha, okej. Ovo kad izvučete, zatvorite ogledalo i onda kad ovaj dio se... Jao, što je ovo fancy? Nijansa, prelijepa je nijansa, iskreno baš je pogodio nijansu. Vidimo boju. Jao, prelijepa. Ja kad štedim pa vam baš malo boje pokažem, ali rekla sam neću se ovo trošiti na rukama, ovo je za moja usta. Prelijepa je. Ovo, znači ovako nosam. Toliko je slatko, svaka im čast kako su smislili ovo dobro, baš je lijepo pakovanje. Meni je ovaj leopard print lično omiljeni. Ja vam lijep kažem da ova nedjelja savršena, vi meni ne vjerujete. Žao mi je muž moj! Uglavnom, Carmine sam vam pokazala, ali ja sam... Ja mogu da ispričam samo kako sam ja kupio taj Carmine. Da. Zahvaljujem se svim devojkama iz Sephore i Jasmina, pošto sam bio u jednom i u drugom. I u jednom i drugoj radnji su mi pomogli. A Mina i ja kad smo prolazili prvi put kroz Sephoru, ja sam bacio oko, rekli jao što su dobili Carmine, ja sam bacio oko, zapamtio sam. Ali ja sam u prolazu video da su ti Carmini pljosnati. Tako sam ih zapamtio ja. I prošlo vreme od toga, možda 2 nedelje, i ja rekao, tamo idem sad kod ženice Vedenice da ja kupim taj Odem ja u Sephoru da vidim, ja ulazim ovako, njih 3 stoje ovako, devojke, kažem, devojke, meni treba pomoć. Meni treba pljosnati Carmine. A njih 3 ovako. Zubrat stoji. Bukvalno samo su počeli da se smeju kao, druže, je li ovo neka skrivena kamera? Ja kažem, ne, meni treba onaj pljosnati Carmine. Ima nešto, ima i tigar i krokodil i cirkon i u boje i bez boje i sve. I one su bile u fazonu, šta mi to nismo zaveli od robe? Znači sad će nas zove gazdarica. Jedna samo da krene, samo da pogledam, pokažem i ja sad tražim i ja kažem ovo. I ona devojka vadi i kaže, ali ovo nije pljosnato, ono stvarno tek poslije pokazala se, ima i ono udubljenje, ja nisam znao, rekao je, meni to treba. Zvao sam Mirinu drugaricu da mi kaže koju boju treba da kupim, ja ovako
Rekao, koju boju ćemo da kupimo? Kaže, ona uzmi neku nud. I ja kao, dajte mi ja sad zovem ovu devojku, kažem, molim ti, ispuši mi svoju ruku. I ova devojka dolazi, ispuši, ja kažem, crtaj mi sve nud, šta ti ovdje? I devojka maže 12 nijansi i onda zovem Amininu drugaricu pa znači. Tako da, ko hoće, nađe način, ko neće, nađe izgovor. On uvijek nađe način, iskreno za sve. Našao sam način da se zahvalim mom videografu, najboljem na svijetu, mom Šviliju, koji nam je direktno iz Dubaija doneo pravu, originalnu Dubai čokoladu. I evo sad ćemo ovdje ispred kamere za vas da probam, ajde ženici, imaš tu čast da je otvoriš. Hvala. On je meni rekao da je dobio ovu čokoladu, probaj pojest bez mene. Znači, gledaj. Jer ti mi glava s ramena znam. Tad nisam znala da sam dobila karmi. Što je debela. Baš je ima. Kaže Švili, platio je Bug Egipu. Aerodrom stavlja da meri tamo. Gospodine, kao krcato vam je kao torba. Kaže Švili, vadi sve, vadi opremu, samo nemoj čokoladu. Ali je debela. Baš je lijepo filova. Jedna tebi, jedna meni. Može? Originalna Dubai čokolada. Iskreno dobra. Jedino što moram priznati, sam i kod nas je otprilike ovakva. Jel da? A to je crna čokolada. Crna je, meni se sviđa kad je crna, iskreno. Jaka je, brate, zemlja je. Ži, jedna me zakuca, druže. 12 litara vode na jednu kockicu čokolade. Baš mi malo. Hoće nam? Pa, nije mi padanje na dupe, ali... 7 od 10. 7 od 10. Da. Smo izgutali kao da je 100 od 10. Da. Jao ljudi, ja sam pregledala svoj vlog jer je nedjelja i danas izlazi vlog i ulazim. A ja spremam salatko, prvo se spremalo slano, pa da se ne Moj baci... masterchef. Tako da se ne baci perinač, sad pravimo sutlijaš. Nikad pravio, ali iskreno meni ovo baš obećava. Bukvalno čim sam izašla iz sobe, toliko cijela kuća miriši. Ovo yum. Očekivanja su baš visoka. Poslije ćemo da ocenjujemo. Ovo će biti sigurno 10 od 10. O, 200 od 10. Iskreno da. Vrijeme da probamo muze. Snimi kako izgleda! Izgleda jako fino. Iskreno nice. Ajde ti prva. Ali nemoj da mi kažeš. Čim. Čin. Iskreno dobar. Brate! U tebi je neki skriveni kuhar. Šta je ovo? Dobar je, stvarno je dobar. Druže, šta je ovo? Mi je rekao, kakav god bude na videu ćemo reći 10 od 10, stvarno je dobar, 10 je. Sviđam se što ovo gor kiselka, što baš je fino, bravo. Ne, danas je bio previše dobar u kuhinji da se nešto ovako ne bi desilo. Ima veze, bilo nam je služno da iskolkamo nam jer su ovdje zakvarila. Stani! Dobro, nemoj me malo pitati. Znači mora bre da se snimi sve da se zabeleži. Pita me Adna koja je ovo poza, ovo. To je poza pretnje, znači ako ne bude valjalo ide u glavu, razumeš? Strašno muž. Šalim On se šali, ne mogu ga zvati za ozbiljno. Kako je dobro, znači. Adna, daj se od sebe. Šta je? Probaj, vidjet ćeš pa ćeš da... Nismo mi rekli šta je. Pa ovo je sigurno neka sutlja, znam kod ima riž. Jeste. Dobra je. Ovo fakat je dobra. Uvajte se Jokerom. Apsolutno, znači kulinarske sposobnosti ovog čovjeka 10 ovdje. od 10. Kad me zarobe da im otvorim posle stičarnicu. I može još kolač s makom. Hoću i ja, šta pa nemam. Dobro večer ekipice moja, Nikola je izašla sad malo da prošetamo. Potrošimo kalorije. Idemo 5 km da prošetamo, da sagorimo kalorije, pravili smo neke Pravio opet sutliju. slane rižote, zato što ja jedino znam da sve im rižote i njoke i taljatele i to je to. Ali je prefino. E, 10.000 koraka odrađeno. Dobar dan ekipice moja, utorak je, trenutno se dešava jedan kućni... Mužu! Izvinjavam se, drama bez razloga. Nisam znala da si isključio ovo crveno dugme. Dešava se jedan kućni trening. Vrijeme je nekako bez veze, tako da vjerovatno danas nećemo ni izlaziti stana, nego ćemo završavati neke dosadnije stvari. Ja imam da editujem neke videe, odgovorim na neke mailove, tako da ćemo se danas fokusirati na to.
Dobar dan, ekipice moja, srijeda je. Ja sam u procesu spremanja, Nikola i ja danas idemo da budemo gosti u DM Live, tako da jedva čekam. Pred kraj sam trebam još samo da se obučem i da poskidam ove viklere, ali sam htjela da otpakujemo zajedno PR paket od YSL-a. Bukvalno paket je kod mene već 3 dana i ja živa nisam da vidim što se unutra nalazi, a nikako da uhvatim vremena da zajedno otpakujemo na kameri, tako da idemo to začas da uradimo. Prvo njihova prelijepa kutija. Jo, kako je dobro pakovanje. Ja imam sigurno 3-4 varijante Black Opiuma, ali ovo je nova verzija. Prvo pakovanje, molim vas. Ovaj glitter. Jao, koliko je lijepo. Moram ovaj da pomiršem odmah. Jako fino. Baš mi se sviđa, ovo mi je nekako možda varijanta više onako za neke večernje outfite. Jako, jako dobro. Ovo pakovanje je iskreno da onako izložite negdje na polici da se vidi. Dalje, joj, ovo jedno čekam da otpakujemo, radi ovog sam se posebno radovala ovom PR paketu. U pitanju su nova YSL rumenila Make Me Blush. Vjerujem da ste ih viđali jer je cijeli TikTok preplavljen ovim rumenilima. Opa. Stvarno imaju končna pakovanja, molim vas. Pogledajte vi koliko je ovo lijepo. Kucen našminka, trebala sam nam odmah ostaviti da ga testiramo ovako. Jo, sutra ćemo to uraditi. I imamo maskaru njihovu. Maskaru znam, maskaru koristim već dugo, stvarno je dobra maskara. I imamo njihovu olovku, ali ove njihove olovke su multi-use, možete ih koristiti i kao kreon i kao olovku za obrve. Kod mene je crna nijansa, ja ću ovo definitivno koristiti kao kreon i imam... Sekunda. Znači, sad smo dobili ovaj crni kreon, a ja imam već njihov ovaj kreon. Meni je jako, jako dobar i taman mi je bio pred kraj, a imam ovaj isti kao ovaj crni u ovoj nekoj smeđoj, ali sjajnoj smeđoj nijansi i stvarno se dobro blendaju. Imate iza i kao ovu četkicu, tako da jako, jako dobar proizvod, ovo sam već probala. To bi bilo to, idem sad da završim spremanje i vidimo se u emisiji. Dobar dan ekipice, danas četvrtak, meni je došla Mikaš haljina. Ja sam generalno često nosila njihove haljine i stvarno ih volim. A s obzirom da se u narednom vlogu naredne sedmice gledamo u Londonu, ja sam htjela da uzmem neku haljinu koju ću ponijeti sa sobom na put, tako da ako mamica i ja budemo išla negdje na večeru, mogu je pravo iskoristiti za neku fotku i da je obučem tada. Uglavnom, ja sam izabrala ovu haljinu, ovdje ću vam ubaciti fotku sa leopard printom, izgleda predobro. Jedino čega je mene strah, mi smo pričali i rekli su mi da haljina ima više elastina, tako da su mi preporučili da uzmem broj manju. Ja inače nosim broj 36, u pitanju je haljina broj 34. Stres da li meni ta haljina uopšte može, ali ja ako se uvučem u ovu haljinu, iskreno skinny legend. Meni se stvarno sviđa. Još imam na ramenice, mora da bomba stoji. Jo, što djeluje usko. Moj struk nije baš ovako uzak, ali ima sigurno elastina. Ja, kad mi vidi još gomila struka sa strane, idemo da je probamo da vidimo funkcioniše li ovo na mene. Skinny legend. Uvukla sam se u haljinu broj 34, iskreno haljina je predobra. I svaka čast koliko ima elastina, stvarno fino stoji, nigdje me ne stiže. Jako volim ovaj moment što je nabrano ovdje na stomaku. I iza, ne znam koliko možete sad vidjeti na kameri, haljina uglavnom ovdje ima prorez tako da je ugodna i za hodanje. I sad sam obula štikle čisto da možete da doživite kako stoji. Ovo sa mnom ide definitivno u London, što se mene tiče ocjena 10 od 10, ma 11 od 10. Haljina slay. Pomozite mi, taman će vlog izaći prije nego što ja odem u London na ovu haljinu puštena kosa ili neka punčica. Pišite mi u komentarima što mislite da bolje funkcioniše na ovu haljinu. I dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli na moj cooking kanal. Baš mu se osladilo ovo u kuhinji, moram priznati da sve do sad što je pravio je bilo fenomenalno. Mi smo danas htjeli da izađemo na date, međutim sve je puno i nismo nigdje otišli. I onda su mi date donali kući. Tako je. Ali on je predložio da pravimo picu u obliku srca. Ne, ja sam predložio da pravimo picu, a ti si rekla pizza u obliku srca. Ne, što je najgore ti si predložio da u obliku srca, nemoj lagiti ovdje na kameru. Nemoj da si tako sramota me! Ajde, reko malo da iznenadim. On je predložio zato što zna da ja to želim, ja sam stvarno što to radimo, wow! Tvoje želje, moja zapovjed.
Jako sam radostan što ćemo da jedemo pizzu u obliku srca. Mora da će biti u pizza sad kana od ljubavi. Tako je. Ovdje imamo tijesto. Koje sam prvi put mesio, ne znam kako će da bude. Biće, ja već osjećam da će ono biti fenomenalno. Zašto lažeš kad si rekla da ti smrdi kvasac malo pre? Ali možda sad kad ga ti dodirno, od mene miriš. Evo imamo ovdje smo pripremili malo pileća prsa, malo kačkavalja i to je suđuke. Da vidimo šta se dešava s ovim testom ovdje. Ješao se s njenim prstenjem. Da vam treba nešto da se lupka. Isto mamino. Da šta je si čula? Mi ovo prvi put radimo, znači to morate da znate. I ne znamo... Ovaj cooking kanal gledate, sorry, Znači sad gledate, vjerojatno će se zapaliti s ova kuhinja. Ja da si krenuo u smjeru kiplesni. Znači bavarski hljeb ide lagani. Znaš malo brašna. Sam sam ga čekala. Pa mora, zato što ga pokupi, vidiš. Govorim, znaš me stavila na malo ovo. Muž je stavio tijesto za jednu osobu. Jes mi stres, želim bude srce pravilno. Jao, ovaj stres mi nije trebao. Bravo! Jao, mužu, preslatko! Pogledajte vi kako ovo izgleda. Izgleda kao da ždop prsten. Ha? Okej, prva pizza nam je spremna. Izgleda prelijepo. Preslatka je. Malo je ugljenisana. Malo je ugljenisana. Idemo probamo, prvi put smo pravili pizzu. Tijesto je baš hrskavo, vidi se da smo ga zaboravili. Fina je, jedno 7 od 10. Tako, nije slana. Meni je dovoljno slano, iskreno. Uglavnom, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog vloga. Ja se nadam da vam je bio zabavan. Ukoliko jeste, ostavite like, pretplatite se na moj kanal, a mi se gledamo naredne nedjelje u narednom weekly vlogu. Idemo sada jedemo. Ćao!